Kaseng UDP ha ka jingelang jong ka Central Executive Committee ka balalong ha ka singithariang laipo tari urisa kala shimshibun kirai ki bede bat kayap ka im jong jela bat kumjuru ki bede bat ka jingping khre jong ka seng ya ka election MDC ha GCDC bat nak benta ka jingping klan shu ya ka seng kane ka CC kala shong asulong laya sim benta na kinong yalam jong ka seng ha po ka jingelam u president u ba met ba lingdo u bolong ru president jong parti ha bakran ba kilap thai kuwa u ba met ba ulong ba kimat ki balaya klan Banra Ahmad ke Sarkar Jela kilong gijing ya kaja hak jakak haput kilintirel kimat dawa ban penrung yak tin khasi bergaro hak khanet bapra jokriti sensa jongkari India kajing penjalan ya ka kerta thepkam nakalai puar sakalai news nem layaklan ru ban pengklan ya ka parti banyo MLA Khambon nangta halor ki election jit nom hikmat sakayeng dorbar Hagaro Hills Autonomous Council kajing elang layaklan ru halor ka kam khayidu yong bean hakaba ka seng galapan pau bakam ya hap setia bat kajing khayidu yong bean ka UDP kam kersan ru ya kino ki bakan shot ya kajing phe jai benrio bat penram joru ya kitu ki bakan shot lembag social media ya kajing iklan nakaliang jongka party le discuss yubun ki issue ki na kabenta ka state bat ni le discuss su alor ki issues ki bagi na take up bat ka government baka sarkar nakaliang jongka political party hakini ki prakandai benai menta ki issue ki bede na kabenta ka boundary dispute isu ki bade na kabenta ka railway line isu ki bade na kabenta kajing pengkentup inclusion ya ka garo kasian garo language ha ka issue banang ta nila kanu alor isu ki bade na kabenta ka relaxation kajing penjalan no ya ka kata ban tungkam na ka art news nem ana ka live arts nem sya ka live news nem kani kalau kebetulan kamha akade ka juk pemerintah kamtam kani ka unemployment rate kalau kanang kiyo sigurong bag na so bang kalau tay ka por ya ka bangin le kani namar kiwi ki state central look idang ki relaxation ki bakila pen kiyo ni kuman seperti mau ni nakaliang jong ka education department ru kila relax ya ka age limit nakalay pua saklay news den tino semua hak bede bat kiwi department kum ka sarkar kan haban sim ya kani kabenta na kabenta ka jimu toy jong ki na ki bampat yokam apo ka state ni kita kilong ki ba nilai kren nalo kini nilai kren nu kumnu ban ka party bat ka jingpen klain ka party na ka pos ka por na kabenta bangin pentikna ba ngin yo mo ya kamgon ki MLA ki por kumwan nang tangi nilai kren lu ako bede bat ka election jong ka kali Garo Hills Autonomous Council ka bangi dan katu kanengot ki candidate ki ban ya feel nanti na po Garo Hills nakabenta ka this council election nila ya kren baka sarkar ba ya ka railway line gin ya hab jumut ya ka baka wan solution ya menta kan mau yang bat budin mo yang follow up bat ka state government ka ka state ko bakini teman hadin jo ni ka CC na kalian jo ka party ngin pa biang ka jingko bat pan na kalian jo ki ka ka status jo kini issues bede jong ke bangin ada address bangin apa saki ai gila rai bat kumbangi ju le menta bakatu kan nepor bangin nyai budin baik marjan man kapor hakabade ka update na kalian juga sarkar kumnu ka le bat hangno kala poy hakabade begini dikaram taksi kalau man update ya kitu ki issue ki bang ngila ekran piru bila etip bi beras kata na kapor man ni ai ki press briefing hakabade begini ki issue ba ngila kedau hang ni taksi ni ki language no ki bala dei ban kentup no ki hapo jong ka issue dan nak kadau ni ai ka ni ta bat ngin nang budin man makapor ka baka sarkar karale bat kadon kenu ko tingi kran jongki bat ka sarkar ni hakabay bag illegal mining ba illegal transportation ni long for ita ni long sa tenre hakini ki binai ki kat binai ka transportation ka ba ya ni siyamba ki don ki biang ki kon sa ka kumaki da mungkin illegal transportation ka marais tenre ka kamram na duty jong ko sarkar ban pek bakanum de bandon kali kan transportation itu kiba ales ya government baka don kung kita kali berundra ada kinu ki proof kan ki jing pensya kan baka de kani pe kalau kuni teman tapi nak mencuri cendur ya ka truk dulu ka yang surok barang baka di illegal
check igi dokumen ski paper ke kabiang numbiang hantakin salap bakade ke illegal legal katakan ko ben ndem chukran hal air ya kan ngal so kam no ke ba itu na tangal chukran balakran tingi ben check kata